kuvuga ngo tuzojamwo ni ngombwa tubwirizwa kujamwo ntibavyumve nibo imitima yabo nibayumvishe yuko ayo matora twese nk'abarundi tubwirizwa kuyaja si ukuvyifuza gusa ni n'uburenganzira uzogenda rero ibwirizwa shingiro ry'Uburundi riremera ibigambwe myinshi kandi iryo bwirizwa shingiro mu ngingo ya 19 riremera yuko amasezerano mpuzamakungu mu vyerekanye n'agateka kazina muntu cyane cyane Uburundi bwateye ko igikumu yose ari mu mabwirizwa y'Uburundi muri ayo hariho yitwa Pacte International des Droits Civils et Politiques iryo mu ngingo yayo ya 25 iravuga yuko atamuntu n'umwe akumirwa hitwaje ubumuga cyangwa imvo ya politike amashure idini cyangwa ikindi cyo cyose uretse n'iryo baravuga yuko ufise uburenganzira bwo gutora abafise n'uburenganzira bwo kwitoza kuri ubwo rero niwumve yuko umurundi wese afise imyaka 18 n'uburenganzira bwiwe bwo kuja muri ayo matora. Uyu no mushingamateka Honorable Agathon Rwasa akaba umwe rero umunyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi canke n'umugambi uri ku butegetsi nga mu Burundi. Uyu nguyu ngira ngo murazi neza yuko yahoze aragwana yaragwanye mu mashamba nyine ariko aragwanira igihugu cy'u Burundi ariko kandi nyuma yaho byarabaye ngombwa yuko nyine umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aribo batsinda urugamba baca barafata ubutegetsi kugeza no mwanya hari amatora yimirijwe mu Burundi ariko kandi yamaze gushishikarizwa cyangwa se kwangirwa kwitabira amatora yimirijwe mu Burundi cyane cyane amatora y'abashinga amateka ndetse na nkenguruza amateka nyine n'abagenama b'imitumba ndetse n'amakomine azoba nyine mu kwezi kwa gatandatu nkuko bikomeje kugenda bigaragara aho imyamamazo iroza gutangura mu kwezi kwa gatanu biravugwa ko nyine harabura amezi abiri gusa. Uyu mugabo nyine umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ahejeje gutangaza neza yuko amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2027 nyine agomba kuzayitozamo byanze bikunze ndetse anamenyesha yuko mu gihe bitokunda mu Burundi hazoduka izindi njyane zikomakomeye cyane. Ibi ngibi bakomeje kugenda abivuga gutya mu gihe mu gihugu cy'u Burundi imigambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi nyine ikomeza kugenda yamaganirwa kure cyane cyane nyine aho uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukomeza kugenda uratanga inyigisho ziteye ubwoba cyane cyane inyigisho zitangwa n'imbonera kure nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abatari bakeya bakomeza kugenda bamaganira kuri bikorwa rero by'imbonera kure maze bagasigura bakanagaragaza neza yuko nyine ibi bikorwa byose bigendanye n'izimbonera kure ari ibintu biteye amakenga bishobora kuzotuma amatora agenda nabi mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru kandi akomeza kugenda avuga yuko umuhari Red-Tabara nawo urwanya ubutegetsi bw'u Burundi woba witeguriye gukora ibishoboka byose na cyane cyane mu gihe mu Burundi akomeza kugenda hagaragara ibikorwa bigendanye nyine cyane cyane n'ironda bwoko canga se ibikorwa by'amoko aho uyu muhari Red-Tabara wamaze kugenda uca amarenga yuko aya matora adashobora kuba mu buryo rero bwuzuye canga se mu buryo bumeze neza. Hari itangazo bigeze gushira habona bamenyesha yuko nyine aya matora yimirijwe mu gihugu cy'u Burundi hagomba kugaragaramo nyine amoko yose agiye atandukanye imigambwe yose ikagira uruhara mu kuyategura ndetse no kuyatunganya ariko bakagaragaza neza yuko nyine ibigendanye n'uyu mugambwe uri ku butegetsi cyane cyane n'imbonera kure zabo batemerewe kuba nyine bokora ibyo bishakiye nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa aho nyine Reverend Kuri yahejeje gutangaza neza yuko ingwani ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari ingwani iteye amakenga ariko bavuga yuko ingabo z'abarundi cyane cyane ahari urubibe cyane cyane nyine urubibe rwegeranye nyine n'igihugu cy'abanyi ca Kongo ingabo z'abarundi zo bazihagaze neza mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko ingabo z'u Burundi nyamara zikomeje kugenda zirakubitwa ku rugero rudasanzwe nkuko bigaragara.
ni mu gihe kandi bamwe rero mu bakurikiranira hafi ibibera muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bavuga yuko ibikorwa bigendanye nyine n'imbonerakure mu kuzitoza ibikorwa bitari byiza nyine ari ibintu bibi cyane, bakavuga yuko ivyo bikorwa bikomeje byo kwegera abarundi ibihe bidasanzwe. Bamwe rero nyine mu mbonerakure zo ku mutumba wa Kagwema uherereye nyine muri komine Gihanga n'intara ya Bubanza baragirizwa ubusuma nyine abanyagihugu baho nyine mu Kagwema bavuga yuko bababazwa no kubona nyine izo mbonerakure zisanzwe zivugwa mu bikorwa rero nyine byo guhungabanya umutekano bifatiye ku busuma zitigera nyine zirafatwa ngo zihanwe, mu gihe kandi abandi bakomeje kugenda bamagana ibikorwa bigendanye n'imyimenyerezo y'imbonerakure, aho bivugwa yuko ibi bikorwa byabo bimaze iminsi ikabakaba nyine mu mezi 3 bariko bari mu bikorwa bigendanye no kwitoza. Bivugwa yuko abangaba bakomeje kugenda baragaragaza cyangwa baragaragara nka bamwe mu bantu bakomeje kugaragara mu bikorwa bigendanye no kwitoza gucungera umutekano, nyamara aribo bafatiye mbere cyangwa se aribo bakomeje kugenda nyine umutekano bariko barawica cyangwa se bakomeza kugenda barawududubanganya. Turagaruka ku ngwano kandi ikomeje kugenda irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza ngakuri no munesha kure ya channel yanyu Burundi News TV. Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe ko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwese muri ko muratwumviriza kuri wa gatanu igenekerezo rya 4 ndamukiza umwaka wa 2025 turi mu masaha y'umugoroba. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira cyangwa mutwumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese twizere ko mumeze neza kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ikaze kubatwumviriza bari mu makarita agiye atandukanye, ku mitumba igiye itandukanye no mu bisagara bigiye bitandukanye no mu micungararo yabyo, abari ku mugwa mukuru w'ubudandaji Igitega cyangwa se ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega nyine, abari mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari mu nazi zigiye zitandukanye, abari mu Cibitoke, abari Makamba, abari Ngozi, abari Bururi, abari mu Kayanza no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndabahaye mwiriwe mwese cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye nyine, n'abari mu makungu ya kure. Ikaze kubatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Urashobora gutanga ivyumviro byawe unyuze muri commentaire kugira ibintu bice biramira neza. Ikaze kuri mwebwe mwese nyine muri ko muratwumviriza, reka amakuru n'ibiganiro byacu cyatangurira mu Burundi. Umushingamateka Honorable Agathon Rwasa akaba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ahejeje kongera gutangaza neza yuko nubwo yabujijwe kwitaba amatora, cyane cyane amatora y'abashingamateka n'abagenama b'amakomine yimirijwe nga mu Burundi, nkuko bikomeza kugenda bigaragara ngo yoba yiteguye neza nyine kuzokora ibishoboka byose kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu azabashe kuba yo kwitaba. Avuga yuko amatora yimirijwe mu Burundi nyine cyane mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nawe ategerezwa kukitaba, ndetse ngo n'ibitabo ibyo ngibyo nyine azakoresha ingufu izo arizo zose. Ibi biriko biravugwa mu gihe bikomeje kugenda bihwihwiswa yuko nyine uyu yahoze ari umurwanyi ukomeye cyane muri FNL Paripehutu nyine, kuko bigaragara ngo akomeje kugenda aragirana ibiganiro bikomakomesha n'abanyepolitiki bamwe na bamwe barahunze igihugu cy'u Burundi ku mvo z'uko batari ko barahuza ibyumviro bimwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyu nguyu kandi bivuga ko yoba ariko arakorana na bamwe rero muri bamwe mu baragitabara, ibivugwa yuko u Burundi bushobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane. Icyakora ku rundi ruhande umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yaramenye amakuru agendanye no kuba nyine uyu yahoze ari umushingamateka nyine Honorable Agathon Rwasa agafatwa nk'umwe nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ko nyine mu gihe yomwemerera ko yokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, Evariste Ndayishimiye atakwegukana icyo kibanza, mu gihe nyamara CNDD-FDD bivuga ko yoba yifuza gukomeza gutegeka u Burundi. Ese wowe tugeze ngaha nyine urumva ukurikije ibyo CNDD-FDD yakoze mu myaka imaze iri ku butegetsi, mu myaka yarugwa muri za 20, kubwawe wowe wumva ikwiriye cyangwa se ikwiye gukomeza nyine
kurongora igihugu c'u Burundi. Kugeza ubu mu Burundi ariko haragaragara imyidogo igitandukanye abanyagihugu ku buryo imigambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ivuga yuko amatora adashobora kuba ku mvo z'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari ubukene bukabije mu banyagihugu, ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa mu minsi yose byaradugijwe cyangwa se byaraduze, ibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda birakogwa nyine ku rugero rudasanzwe. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero avuga yuko leta y'u Burundi nubwo ikomeza kugenda ivuga ko hari bamwe mu bakomeza kugenda baranyuruza ibikorwa nyine byayo cyangwa se amatungo ya leta, bivuga yuko ibyo bikorwa byose byaba biriko birakogwa na bamwe mu bakuru b'iki gihugu c'u Burundi, ndetse bamwe ntibajya umunwa mu kunavuga yuko nyine hari amasosiyete amwe n'amwe yarashinzwe n'umukuru w'igihugu canke aho umuryango we wenyine ku mvo zo kugira ngo babashe kugira ivyo rero bakora canke se ivyo banyuruza muri ayo matungo ya leta. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse gutangaza neza yuko rero Sopebu ubwe yamuriye igiturire nyine ca miliyoni 4 z'amahera y'amarundi nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu nyine uyu mushingamateka ashobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko bigaragara. Ni mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD inshuro nyinshi yakomeje kugenda aramusaba yuko nyine akwiriye kuba yoza muri uyu mugambwe niba koko bose baragwaniye igihugu ndetse n'ineza y'igihugu c'u Burundi, ariko akagaragaza neza yuko ivyo ngivyo bitokunda cyangwa se bitoshoboka. Uyu Reverend Kuriyo mu kanya gaheze ahejeje gutangaza neza yuko ingwano ikomeje gufata indi ntera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora asaba abanyagihugu nyine kwitegurira amatora neza imirijwe mu Burundi, ndetse anasaba yuko nyine bakwiye kurangura ibikorwa byabo atacyo binona, kumva zuko nyine ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonerakure ziriko zirakora iyo bwabaga kumva zo kugira ngo umutekano bashe kuba wogenda neza, ndetse anavuga yuko ku mbibe z'u Burundi n'igihugu ca Kongo ibintu bimeze neza ndetse nta kibazo na gitoya. Yavuze yuko gushika uno mwanya haba imbonerakure haba ndetse n'ingabo z'igihugu c'u Burundi zitegerezwa ndetse inshingano zifise ari ugucungera umutekano w'igihugu. Bivugwa yuko rero u Burundi bukomeje kugenda buratoza imbonerakure zigiye zitandukanye. Ni mu gihe kandi ibikorwa bigendanye no gutoza izi mbonerakure bikomeje kugenda biratera amakenga batari bakeya, maze bakagaragaza neza yuko ibingibi ubwabyo biteye impungenge, ndetse bakanavuga yuko kandi ibikorwa by'imbonerakure zita ko arizo zicungera umutekano w'igihugu ubwazo nyine arizo zifatiye mbere mu guhungabanya uwo mutekano nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Bakaba basaba Reverend Kuriyo rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko rero nyine bokora ibishoboka byose izo mbonerakure zigahagarika ibyo bikorwa byazo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Imbonerakure zarashyizwe mu mugwi w'inkorabara nyine mu kegeranyo kirashyizwe ahabona nyine n'akanama kaboneka kajejwe gucungera umutekano n'amahoro ku isi. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto Samuel yarasabye umuryango w'abibumbye gushyigikira gahunda z'umuryango nyine wa Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'uwa East African Community n'uwa Afrika y'Amajyepfo SADC yo kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bigaragara. Uyu mukuru w'igihugu nyine cya Kenya unayobora East African Community yaragejeje iki cyifuzo ku muyobozi mukuru nyine wa ONU Antonio Guterres mu kiganiro baragiranye ku murongo wa telefone hari ku igenekerezo rya 3 Ndamukiza 2025, kibandaga ku butumwa rero bw'amahoro abapolisi ba Kenya barimo muri Haiti kuva mu mwaka uheze, aho amakuru avuga yuko nyine abapolisi bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, aho benshi bakomeje kugenda baricwa n'amabandi. Yarasobanuriye Antonio Guterres ingamba zarafatiwe nyine mu nama yarahuje abakuru b'ibihugu nyine bya East African Community ndetse na SADC kwigenekerezo rya 24 Werurwe hifashishijwe ikoranabuhanga n'uburyo buzwi nka video conference. Izo ngamba barafashe zirimo rero izigiye gito rero nyine ikiringaniye ndetse n'ikirekire zizafasha uburasirazuba bwa RDC n'akarere kubona amahoro n'ituze nk'uko biboneka. Muri izo ngamba kandi harimo izigenga nyine uburyo rero bwo guhagarika imigwano n'ubushotoranyi nyine mu burasirazuba bwa RDC, kohereza ibikorwa rero by'ubutabazi, korohereza ibikorwa by'ubutabazi n'ibiganiro hagati y'impande zombi zifise rero nyine uruhare mu ntambara yo muri icyo gihugu.
Perezida kandi Ruto kandi yaragize ati narasabye Loni gushyigikira umuhate wa East African Community ndetse na SADC mu byo gushyigikira mu bikorwa inzira iganisha uburasirazuba bwa RDC nyine ku mahoro arambye. Nkuko yakomeje n'ubundi abisobanura, we na Guterres baragaragaje ko rero nyine bashyigikiye ko akarere kabona amahoro n'umutekano, amakimbirane ibihugu byako bifitanye n'ubundi agakemuka mu buryo rero nyine burambye nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nubwo inama zigiye zitandukanye zarakomeje kugenda ziraba nyine zaragiye zirasaba impande zombi ko zohagarika imirwano nkuko bigaragara. Ku rundi ruhande abatari bakeya bagaragaza neza yuko ingwano ikomeje kugenda irafata indi ntera hagati y'umuhari M23 ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda barasakirana nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, ndetse abatari bakeya nyine bakaba bakomeza kugenda bashimangira yuko nyine ingwano yo ikomeje kugenda irafata indi ntera nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi ingabo z'Ababiligi kugeza ubu ngubu nyine bivugwa ko zaba zatangiye kwicirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ububiligi bwarahakanye uruhare rwabwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero bivugwa ko buri gufasha ingabo za Kongo zizwi nka FARDC guhangana ndetse n'inyeshyamba z'Abazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba za M23 nyine. Ariko kandi ibigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba biratanga ishusho itandukanye n'ibyo Ababiligi batangaza. Amakuru agera kuri The Great Lakes Ear yatangaje bwa mbere ko n'ubundi Bubiligi bwohereje ingabo kurwana muri Kongo, avuga ko kandi byibuze abasirikare 8 b'Ababiligi baherutse gupfira muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Muri abo harimo Sergeant Jimmy Louise Efeda wishwe ubwo rero yakoreshaga n'ubundi drone mu gitero cyaragabwe ku nyeshamba. Imodoka n'ubundi y'umutamenwa yari yicayemo nyine akoresha iyo drone yarasenywe muri icyo gitero, kandi drone ebyiri nazo ziraraswa. The Great Lake Ear yari iherutse kandi gusohora inkuru ivuga ku bijyanye no kohereza abakomando b'Ababiligi rero bivugwa ko bari hagati y'300 n'amajana 4 byibuze. Kompanyi zigera kuri ebyiri bari bitezweho n'ubundi guhangana n'inyeshyamba za M23 mu buryo rero nyine butaziguye, barafatanya n'ihuriro ry'ingabo za leta nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi n'ubundi byaratumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ajejwe imigenderanire n'andi makungu w'Ububiligi Maxime Prevota ahakana ayo makuru kubera ko nyine atari yitezwe ko n'ubundi azashyirwa ahagaragara nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Mu kubyamaganira kure nyine uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu w'Ububiligi nyine nkuko bigaragara yanyujije kuri konti ye ya yahoze yitwa Twitter, yavuze ko Ububiligi bufise abasirikare 6 gusa. Ikindu umugwa mukuru nyine w'intara ya Mainema nabo nyine ngo bararungitswe nk'inkunga ku Burayi nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Yarashimangiye yuko nkuko bigaragara kandi yarashimangiye ko nta gahunda yo kwitabira ibikorwa byari byo byose nyine bya gisirikare. Icyakora umubare w'abasirikare barapfuye mu bikorwa rero bya gisirikare beruka uravuguruza ibyo uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu ku gihugu c'Ububiligi aherutse gutangaza nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Nubwo Ububiligi n'ubundi bavuga ko ingabo zabwo zihari arizo n'ubundi gutanga imyimenyerezo, bagize uruhare runini cyane mu gutegura ndetse no kugaba ibitero bya gisirikare byibasira inyeshamba za M23 kuko bigaragara nyine kuva bifatikanya n'ingabo z'u Burundi na Kongo mu bufatanye bwa gisirikare kugira ngo basubize inyuma inyeshyamba za M23 zigenzura uduce twinshi muri Kivu y'Amajyepfo n'y'Amajyaruguru. Hagati muri Werurwe kandi hari indege nyinshi za gisirikare zaravuye i Brussels mu gihugu c'Ububiligi zerekeza i Kinshasa, ziva i Brussels zerekeza Bujumbura ndetse na Kinshasa zerekeza Bujumbura. Zimwe rero zabaga ziratwaye intumwa za gisirikare,
izindi zikoreye n'ubundi ibikoresho bya gisirikare nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abatari bakeya bakaba bavuga ko rero bakomeje guterwa impungenge n'amakuru agiye atandukanye akomeza kugenda avugwa, aho bavuga ko rero Ububiligi bukomeje kugira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye by'intambara ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbashimira bakomeje kubana natwe, dukomeze kubana nyine niba ari ubwa mishinga rikana gusa option kwanditse sabone.